Gaya baro kinumday banjalong. Kipait ba jo kamau karo konstituensi kila kentaj je ke NPP, kila kentaj je ke UDP. Kaya ka pangasula apa nya I bermut berengat. Hakameli election bama yo longkum hanong krem pat hamaulai. Yo bom don NPP, yo bom don UDP so ban kon nakan kamau karo konstituensi. Dinamar kata pait ba bait. Ngakwakin ban kentu ban ken pam ya pi. Don utau orang ba na po NPP bang ba. Oh kajing kan tho yo bardan na bun kiliang. Oh bardan bakum ne bakum tai kung baong bardan. Larau bardan yang tang na kajing long breu nomla aban kerda ya kan kajing kan tho. Handre de na mar badon kabor na salendat kabor ka sa ublay. Bau ni orang ba ula ban yang scam kum bayang benta. Don tepi gini girang ba ki baong na ka NPP na. So samot bat so thamula ban ong. Bodang iya jat benreu mga yo bardan. Hakan ukur kom ki penwandul ki ong namar ba pet katno sien ngalarong sa tanat barkeli uba ardan katno sien ularong sa tanat kian ujor ya kajing ejat benreu da kajing rong sa tanat sa kajing rong sa tanat lada pian ujor ya kajing ejat benreu da kajing rong sa tanat mun kham ejat benreu ba unong to unong didrok sebelah kamrung tanat kambun ban gi wei pa kan mau ba kan ya kadong katan kan mau fight ba ba yo piong mga sutaw nang mga nangang letpet mapi hakibang maper lada kisya na ang bantray kisikurim bantray hakaju ka branch lada ka bang kam siya kisikurim bantray hakaju ka branch hato ka mau kan raw konstituensi kan siya kisikurim banlong MLA banlong MDC tepat ba bayit kata ka siyang hanga pat happy kata ka siyang hanga parapi baik babayit lan fi kwa banjit igini-gini ki parti lan fi ang ka kongres ka UDP ka makumni ter board direct be jaga NPP namar ko mga kini try kumju tama pat babayit ni hap panay ka juba bakan no sin kinoy kai ki haban thia surak bandawai la ka jong kahok kisa adu tierkas bandawai la ka jong kahok pat babayit ngatrai pilatip bahaya ka komtre kam jong ka NPP ban ngatep kani ka konstituensi kan kentai ya ke NPP ke UDP bahkan priang ya ke BPP tolong ki siar tolong ki badkar tolong ki siar tolong ki badkar mentagi ong kumbongi Dr. Batskam kumbongi ba Arden kabahak hamat yaki galong bet ban kan thawa ya ke NPP dan lat na kumway lat na ka article 371 lat na ka jat ka khong ngakarpat digi-digi way na kiway ki party so bha ban kan thawa no na ka pathamay na marlat hat kay ka perlong ikikum ni bait babayad din na makani ka daw bangin sa ong badong kam banjid ya ka party ba di ubreu balay ngong kumta ya baro ka pa ya ka party BPP laseng halor ko nong rem ban spin kius kong eta ka BPP ro umlang ngamot banong ka Kongres, ka UDP, ka HSPDP, ka NPP ya kini ki parti ru laseng halor kanong rem hari tupet batu bisyar kino ki babat scam ya kanong rem lagi bat scam ya kanong rem ka Kongres bat ka UDP kinang pan ya ka article 371 ka Kongres lay ka kham thamula mo gong na arja ka khandai bigidong kam ya ka ILP kacingkeli kalong kay balik himaya ka LP swajong al khajar khatsaw men ba bilang sensyar ka sarkar jalla bat ya kari India bal babayit ngakwa ya piwa pin sotho agani kapor ngakwa ya piwa pin sotho agani kapor namar kane kalong bi kathama persa ya ka BPP kumbangong ka party BPP bat kinoy alam kidey kita kideng bilat ki yang scam namar bodon kidhiet ki scam kabamot bakinoy alam jaga BPP baka party kin yang scam namar bodon mabhi ki pait ba ki balong ki thiet ki scam hatu fikloy nam balong ki thiet ki scam hatu fikloy nam au pra pait ba bayit hakum ngade kapor tapi kade kapor kupingi hapan klan bha ka jimot ka jim perkhat tang da ka jing long breu kan long kabayatan dang kamban pilot ka jing twai kumbong ipadosay oh, keluar ban penbit bagi ketik rumah basmit. Nama kadi kapor, mengingat hiat kot, mengingat hiat dah, mengingat ban mengidong kam ya kapai kot kun, ngidong kam ya kapai dawai, ngidong kam kapai sbo, ngidong kam kapai terpar. Pai babe kejengkeli kalong. Hatul ar pitung yuding so, pin ai tang sisian sang senam. Teh, janos sikibong pai ta. Janos, omlong rekunta. Pai babe kini kiwan ban penbiak je PCC sansnam kumbang tiba na po tadan yang nga badeng ani ka pathamula tapi
For election, wiyawan haying iwan ay si po hajar. Dalakot election pan nakaram ar hajar wang umdan.